Hah? Ini beda-beda. Dusun salju. Itu apa sih bumi dundung dong? Kita ke mana sih ini tadi? Namanya, Mak? Dusun Semilir. Dusun Semilir. Oh, itu ada. Hah? Oh, Dusun Sumilir. Semilir. Dusun Semilir. Tuh. Kita di sini. Di belakang. Di mana aja deh resto, yang penting makan dulu. Nggak apa-apa, Mas. Kalau di belakang kita harus pakai tiket. Dede, adiknya deh. Kata Jelita, gua babysitter deh. Ya Jelita. Kamu Alexander, why you have to bring your fish? Because we are going to play. This is playground. Oh iya? Iya gue. Kutus-kutus. Kita mau makan dulu di restorannya di dalam sini karena ini udah jam 2 nih. Yeah, I think yes. I want to buy the sandal later on. Tapi sandal teplek banget dan yang kayak gitu. Nggak mau pakai sandal teplek-teplek kayak gitu. Soalnya tingginya menir kan. Aham, semampai guys. Jadi kalau beli sandal itu kudu yang tinggi-tinggi. I know. Yeah, okay. That's super. Yeah, try. What that's makes you super. Tickle. Tico. That's my tico. Ya, keribo nyangkut deh, Bo. Keribo nyangkut. That tico. And Dede ngantuk ya, Dek. Bunda juga suka digituin, Dek. oh. Yuk, ayo, let's go eating yuk, eating. Ayo, biar makan cepet. Yuk, kita mau makan yuk. Udah jam 2 yuk. Ya, lama-lama tuh ikan kok ide Alexander. Bawanya begitu sih. Lihat mana? Itu anak-anak. Oh, toilet. Scan it. Apa first? Nggak boleh hilang lah Mas Fit. Nggak boleh, don't lose it ya, please. Papa, don't lose it. Yang punyanya Sapi. Pak, di sini apa benar? Betul sekali Ibu, agak digeserin ke bawah. Oh iya benar. Silakan Ibu. Makasih. Iya, makasih. Don't lose the scan ya. You give it back to Papa already? Okay. No. Don't lose it. I didn't have Papa. Ya, give it to Papa itu. Ya, oke. So beautiful, so nice, Billy. I like the wind, so fresh. Toh, Pak? Dia mah demennya panas ya. Toh, Pak? Iya. Tempatnya tuh bagus, guys. Luas, indah nih kan, ada aksesorisnya begini. Ini kayak apa ya? Kayak kawinan. Dah itu suara apa sih? Dagduk. Itu orang lagi bangun sepertinya guys. Bangunin macan tidur. We will eat first. Ini kayak food court gitu ya? Iya, betul. Ya udah. Dusun Fried Chicken. DFC. DFC. Dusun is Village. Yo, siapa apa yang mau nih, super paynya apa di mana nih? Dede mau apa, Dek? Ya ampun, sama dilihat digendong. Aku mau pesen mie ayam untuk Alexander nih guys. Mie ayam original 1, Coca-Colanya 2.
Sama es campurnya Mas. 1. Udah itu aja. 54 ya. Kayaknya aku ada 2000-an deh. Oh ini ada, nggak ada somai ya? Enggak ada. Oh, oke. Langsung dibawa baksonya sebelah Oh iya. sini. Oh ini sambal sama itunya ya? Tuh, nanti kasih sekalian. Iya. Oke, kasih. Sama. Guys, sambalnya encer banget. Ini sambal apa kuah soto? Mas, makasih ya Mas. Papa, there is a nasi goreng. Gafra also order nasi goreng. What do you want? What? Oh my god. Nih aku makannya bakso pedes, es campur, Alexander mie ayam. Alexander eat first baby. Foto with Robert, oh, udah. Foto with Robert Alexander. Oke. Bentar. 1, 2, 3. Tuh, 2, 3. Oke, nice. Thank you, Robot. Dah. Kita lagi menanjak mau naik perosotan itu, guys. Yang lagi viral tuh. Apa deh namanya? Pokoknya di Danau Semilir. Allah. Alexander, hold it tight ya. Aduh, gua pemundur teratur aja nih ya. Ya Allah, Pak, I'm so scared. Oh my god. Oh my god, tinggi banget ya. Ya Tuhan. Ya Allah, ini jalannya nanjak muter-muter ke atas gitu, guys. Bikin jantung gelinding deh, deg-degan deh. Kayak menara Pisa. Apa deh tuh menara yang tinggi ke atas tuh? Allah. Bismillah. Bismillah, adek. Adek, bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bergerak, jangan bergerak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Alexander, hold tight ya. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Mas Gafir kakinya lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, aku keberatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Thank you ya. Iya. So relieved.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oh, mau lagi adik. Adik mau lagi.